ni tin isuanen ngai thatu zong zong te inzain tuk chuanom vek ule tukin zinga kan ngai thla kho tur chu chandam na ti ani khovel mishing zawe ai tam fe mai hian thi nupi alam ram aum hi kan ring thewa taksa kan damlaya kan thil ti angze la ro rel na hi kan pian pui rin na ani kan no pan laya ta to I fel chuan wanam iswal chuan shemmun ti zirtir kan nia mi thapa ngai tak chuan ama aya sol zok amuin chumi aya tlingzok tura ainda nge yanga he pa po kai chuan ke chu ka kayang te kan ti fo thin hi ma se chandam na makle chanchin tha oi omlo tak mai chu kumsang ni vel kal ta khan lo thlenga chu mishing hian fel in ti viau ma se pathian mit hmuwa atling lo thei ti le sual in ti viau ma se atling ve thei ti hi ni a chan chu enge chandam na chu mishing thil ti noite te a in khat lova Krista Isua a pathian in kantan athil tia a in khat zok ani adam le evi chuan an zamo khu nan theipui na an manga ma se pathian chuan an mania in khu theian ni lo zia entirnan savun korfual te asiam sakta zoka kha savun korfual siam nan khan ran thisen achuaka achan chu thisen lovin sual ngai dam na reng a omlo Christian ting ei pon thil thati manga van kai thei kanin ring ta hlom boka ma se chanchin tha chu alangai rengani farisai dan thua fel em te po in chandam na an chang lo theya no chi zuar le suam mangte miswal te tan po chandam na chu zau taka honani thung si ani chuan fel chu a thalawem ni kan ti theye tha e thatak ani ma se tok lo kan ti mai zo kani chuti an hekin mitam taktan an fel mawanga chuan thei an nei awangin tluk na lung ani hlo zok Krista chandam na chuan fel na kong min zo tira fel na kong gan zo awanga chandam ero kan ni hau thung si lo voin hian pathian laka sual ni in chiat awangin she om I lo tiem tharau thiang hlim ti vui to ni te ni lo in chiam hlauma ta che pathian hian nang ma sual kha amu to lova cross an khai iso khan nang ma amu to zo kani nang ma nilovin Krista a alunga oya Krista in thoina chu lungoi pui ve mai to tur chen asom che ani zok lalpan thu kan chiarte malmin som sakro se amen Kalom seu don ani